hoću da kažem šta je to u stvari kalemljeni orah. Priliku ste imali vidjeti u prošlom videu i mogu da vam pokažem opet, ali evo vidiš ovdje. Obično pri kalemljenju ostavi se 2 pupa, ja sam ovdje ostavio 1 jer možda nisam imao takvu graničicu s 2 pupa ili sam bio siguran da dobro mogu da spojim i da će da uspije. I eto, dobro sam uradio. Hoću da kažem šta je to u stvari kalemljeni orah. Kalemljeni orah u našem narodu, čovjek, ovi naši Bosanci kad vidi krupan orah, kaže kalemljeni orah. To je neko nekad nekom dobro slago izmislio. Kalemljeni orah je orah koji je kalemljen ovako i bez obzira da li on bio sitan ili krupan. Uopšte izgled oraha nema veze s tim da li je on kalemljen ili nije. Orah se kalemi iz jednog razloga kao i sve drugo voće. Jabuku uzmi koju god kupiš, sadnicu kalemljenu, i kad pojedeš tu jabuku, plod, posadjene sjemenke u zemlju, ako ona nikne i bude takva jabuka, ja ću 3 dana jest zemlju. Znači, kalemiš onu biljku za koju želiš da imaš istu takvu. Orasi također kaleme se da bi zadržali svoje osobine. Znači, ako je orah, plod nekog oraha, fin, tanka ljuska, velik postotak randmana, rijezge, finog oblika i da se lako vadi rijezga iz ljuske, tu je dobar orah. I da je fino zatvoren, da nije šuplja ljuska. Takvi se orasi kalemi. Kod nas u Bosni to nije baš tako aktivno, jer ljudi ne znaju šta je kalemljeni orah. Oni kontaju, posadi orah i on kad nikne on će biti takav ili neće biti takav, a obično ne bude. On će i biti takav ili sličan, ali u nekim rijetkim slučajevima. Zavisi s kim se oprašivao taj plod koji je bio na grani. Ako ga je oprašio njegov vlastiti oprašivač, u redu, bit će takav ili sličan. Ne zna se od koga će da uzme osobine taj novi plod. I tu je problem. Kod nas ljudi ne znaju šta je u stvari kalemljeni orah i kako se to postiže, ali eto, došlo se i do toga da se proizvode kalemljeni orasi i kod nas ljudi to u susjednim zemljama imaju po 50 godina i duže. Druga stvar, to je veoma zahvalna voćka. Ne treba se prskati, ne treba se zalijevati, ne treba se šišati, obrezivati. Kad vi uzmete u obzir svo to vrijeme koje morate potrošiti na jedan voćnjak jabuke ili šljive, a neće ona dati ni 30% uroda, ti voćnjaci, bez prskanja i zalijevanja. Dobro, zalijevanje manje i više, ali prskanje je obavezno, zaštita. A orah je jako zahvalan. I onda se napravi i računica. Ovaj orah kalemljeni se ne kalemi da bi on rodio odmah, bacio plodove prve, druge godine. Znači, ljudi kontaju kalemljeni orah i on će odmah da rodi, ja ću odmah. Nemaš ti u prvih 3-5 godina sa kalemljenog oraha puno plodova. I orah se ne kalemi uopšte od tog, zbog tog u stvari da bi se plodovi
brali u tih prvih par godina, nego se kalemi samo iz razloga kakav je orah. Znači, da bude dobrih osobina, što sam malo prije spomenuo, da bude tanka ljuska, da se lako vadi rijezga. Zbog tog se kalemi, zbog prenošenja tih dobrih osobina, a zbog tog da će one roditi u prvoj, u drugoj godini, u petoj, to uopšte nema veze. Ni ćeš se ti najesti tih plodova, ni ćeš neku korist vidjeti. Šta ćeš ti na jednom ovom orahu, sad on će narast ove godine, šta ja znam, ova pola metra ili metar, nebitno, zavisi kako je uzgajaš, na godinu ćeš imati par plodova i tek za 5 godina ti možeš računati da imaš, ne znam nija, par kilograma oraha, kilogram ili više s jednog stabla, ali međutim imaš orah koji valja i koji vrijedi. Eto, tu je to o tom kalemljenju u stvari. Zašto se kalemi? I da ako ko moj kolega s posla Murat misli da orah ne postoji kalemljeni, evo ja ću ga pozdraviti ovom prilikom i reći mu Murgo, lave jedan,